Ongko na Radio Mulanto Wata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai. Radio Mulanto Wata Mekauti Kenda Vatamai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema main gai wasyayani.
Ana radio bulan do vata na itavi sero ya arto mai dolan dola tuga ni kena indona mata sero ya na radio bulan do vata na kabi binaka ni vakarombuka ndendai sa vakarombuka bekito in sanango na taini buruburongo bekem do mai viti sando ya dova tuka ani na singa vakarawai singa dokonaki wakanuinu binaka tuka ani na vuko ni vakarawa na singa dokonaki na ni kua o nuitaka ni raki binaka tu Vekem do na siama tiko mai Sanangori vakadava tunan raki vakatalinga kina vekem do na siama tiko mai Australia turanga yanu vinaka vakalevu na siama tiko mai na kavini kua vakadava tumbaka na itu vakinen raki mai Sanangori o ke to toka tunan raki and tai ni buruburungo sai California go e toka tunan raki i rabakarita tiko mai nandau nin raki ni na vakila tiko nan raki batang batang dina ni na senga ni na tau tiko na uda senga sotina vangi ia ke tona vakila tiko ngana raki batang batang and mua ni madhaongo semani dava ngana no muni tuba tuba o kenda baki kimni tiko ani and kabi benaka ni bakarombuka ndai ni ka lima ni singa ni bolo January baka nui ni benaka tiko ni taka ni oni bulan benaka tiko au ni taka ni tosa binaka tali ngana kena garabi tiko ni tabi kamai tiko bu binaka tiko na embaki bo wongo sa anda mai baka da bartalango na mate ni madhawa watu wawali tunga ya na totolo ni ngauna na tosu ni ngauna tosu tu nambula yanda baka binaka tiko ngana na kali bo ya minda baka binaka tiko Vakambimbi ninda mai vese mati talitiko ena kabi binaka ni kua anda mai vese mati tiko ena nando bata batongo na radio bulan do bata ke bakai senge matai ni ngona o ningai so taba mai kina na programamongo o kinda baki ke moni ko sreti kam ni moni ndo se mati ngamai na ve kabi ni moni tiki na vakarambuka tolu kina vitu na kaloko. Ana ni tungo ni California, weekend to me viti, to we sibiti ngo weekend to, bata ke kito ke kim do me viti, to we sibiti kongo na vana ya ua, ndona singa vana ya ua, koe anda waka bini binaka tukina, nindu na vanu anda tukina, nindu na ngauna na singa, ia rao ninda mai vese mati tiko, anda mai veto mani tiko yani, na vea ka bini moni tika na wakarombo kana nanda bata bata ngona radio bulan do vata San Francisco, me kauti kanda vata tiko mai. Naman ito kaninga una buninda kua, nimbula vinaka. Never saw
Senga nilkila sembalem dina libede evuna no musanga lubiao. Davoi kalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrendre ni kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga ni toso kiliu. May baong giti kan daw velabeti. Romohan ni 7 na 10 miniti biti na may Singatu City. 7 na 5 na 10 miniti na may Singamuniti Emerke. Na dawoy kalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Romohan dundunga and Radio Bulondova to San Francisco. May kauti kanda batamay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang pakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singalebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ito ni ti,
Kena ibu singile bu sebuah kabi me bakana mo sekera. Na sui ike tabu teke roro mo lolo keina vida tale. Gira ra mo klana menu ni singoya na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tambang di Vingarabi Divine Group of Companies. Dola mena walna keloka na mataka, kina walna keloka anambongi moniti kina singatambu na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Den rembeka na ngola ni kibal ni lote na buku ni oso-oso pakadadaka. Sen rakin-rakita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui ngao-ngao. Nana maki mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti, and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wada babina na kani kana-kana. Kaya itiku talanga na nono to specials and na lomo ni madawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era radio mbulando wata na ngono ngono be waka. Bina katiko kina be kimdo ke de sara na itoke ni business. Ando mai mbiuta toka na nomundo itukutuku ni be voli me mai kade wakitiko yani na nonda wata ngona radio mbulando wata. O kila ni senga soti ni tondo tur wakambimbi tiko wakambimbi be kento na itoke. Senga soti ni tondo tur wakambimbi na bimbi ni kena mai wakatangitaki se menda mai rongoda tiko na itukutuku ni be voli. Na bunga be kenta sanda wakambisi ni situ na itoke se na ngoni ni viti sanda mai wakambisi ni situ. Yang kondo na kambimbi me na mai kadibaki me makete taki na nomu ni voli na nomu ni business ka ando na wata ngo eronio ni mai makete kakina na nomu ni voli se na nomu ni business. Au tuko na ngo ni o wakandina dina taka ni bunga be kenta to senga ninda to turtiko wakambimbi na kau ambeka se na wakasamataka tiko na indona bosa mi wakanga takai or the power of advertising, marketing. Koya, ia ke wakau ni na saraba tiko mai se ni ndo wakamuria tiko mai na nonda to programa ina veisinga ni na rongoda tiko na itukutuku ni beboli ni wakatangi taki tiko yani ngona ka tukuna na kena ndau ko ira karando wakandi keva tu rando wakamuria to wakamalua na veka wango tukuno ira ndo talngana ka ke mami bulida na mai pakitabi se na mai vengara tiko yani daka ba ndo ni kadi baki ni ndona tamate ngona ka sarida rawira ndo dindike dono tamate na rongoda e na dondonu me na rongoda waka walu waksamtaka dondonu me na rongoda waka walu se na rongoda waka walu indona ka ni berni na gai kasa na nono waka samai ai bunga be kende watu ya indina ngani senga ni okenda kede daro ni waka samtaka se ronda kai oir na ngone na ngonongo e totolo walenga na nonra tomika na kana na tukutuku se ndonga na kare rida bango e kasa totolo na kena kasa vira ia weekend to kenda to beka na satoka na nonda to ambaki nimbula e na vasanga vulu 5 sanga vulu koe tuku ni kondodonu se ndua e na ronga da waka walu endo na kani berni na kai kasa na nono waka sama. Ya na buna o na ronga da tiko kina na itukutuku ni beiboli ni na kadhiwaki tiko somebody kadhiwaki because there is power in that na nonda mai market taka na nonda business se na beka se na nonda i voli mbeka raniu kaya o waka sama taka sara na vida na mbaki sawati eu tuku na nunguna na mbaki sanga vulu sawati vida na mbaki sawati o sengai tekevu lako ani sengele tekevu vulida na meuli voli take na sales and marketing kona tambano ya na steseni rua mai viti na ngono sengi tekevu vulida tuku kina sa tuku ni veo lako mandali ridir tongo ndona kamba ni toke
O senga mande ni kilau sa senga tali niu se rongoda ni me rongoda tali tiko na ada ni non retu bisinisi na ngono go. Ia, na ngono ya tuku ni beo laka manda le ridirtou le sanga manto dole vital no mata rida mata ke kartu bia laka mai merto mai me biu na non retu tuku ni bebo le na steseni. Ia, au lako ki role vital no sangi tuku no ko bia sengi teka butala nga na non retu bisinisi na ngono ya tuku no ko bia. Isa santo to kana keni tamba na turanga gorto ato ia bata non retu bisinisi waka mata bu vale nga sangi tu no ko isa no kulewa o kenda tu ngona na o kenda tu ni tuke e waka isenga tu ni non to i topo ni mbula ya me waka na non waka samo ko ya ni indua me imbiuta na non i tuku ni beiboli se me kadi wakiani na non bisinisi se na non i boli tu no ko kila waka enda tu e waka me ndokata ki koe tiko ia na nona rai o koe o sanga me o waka madala taka vi koe senga ni vangur ni mai biu indo na nomu i tukutuku ni veboli se na kena mai market taki na nomu bisinisi se na nomu i boli iko o wakarita ka tuka ni veira na leo ni vanua ngoe sa tiu ngoe indo na bisinisi ngona vuna mai tau ia bukina na nei tō bisinisi ngona kāketo na vengarabi kina sen na kāketo na vebu ke kina sen na dhabambeka na nei tō i voli. Ia na ngona ngoni sala nakanduandua men tō lako mai tō mai makete taka kina na nonda tō i voli sen na nonda tō bisinisi. Dona kāna nongondo maro taka tiko na levu ni bisinisi tau kei sa mai nduri rao tiko na panua levongo Amerika waka nui tu ni nandona ngauna reto na tala noa talenga mai Australia na vekai sona ve bisinisi so ni ngone ni tau kei sa laki nduri didi vinaka tiko mai na panua levo talenga ya Australia waka bota mai New Zealand talenga waka talenga kina orto mai England ngona ve bono e so kanda sa la kanda sa li tiko kina sandali leo levu tiko kina da sa leva korto kina au na noa ki roa vital no tiko ki tala poliasi tambulutu sage mai Australia ge wakarita ka tiko moko na na kende wili kede na ngoni tau kei na ngoni viti na sambiu mai viti kanta sa mai tiko na ve vanua se na matani tule levu so Australia ndondua e levu kina na kai viti se na kende na ngoni tau kei da sala ke wakai tiko mai Australia na ka wakarita ko koe. Yeah, I'm curious to know obe ke la tiko wakadava na tos mai Australia to rangaianu la veti mbali suva wakadava to manda na bisinisi ni ngoni tau kei mai a Sanangori. Ke to sa tosa vena ka tiko e Sanangoi Amerika waka bimbi tiko matangango i California waka nuni tiko ni nandona ngona leka ngonda na rongo da talitunga i soni tala noa mai Seattle waka talenga kina mai Pennsylvania mai Hawaii ngona bono talenga e sa li levu na ngoni tuke i saralaki waka i tiko kina na nonra matubu vale sa laki tau ia talitunga kina i sona bisinisi lalai au nui taka ni nandona ngona i rauninda mai rongo i tala noa talitunga kina ia na noa ke wakao ni adha lata usreti ke mani ni ngai sikowayani na Radio Mbulando Vata YouTube channel e sandu bitu ni kina na vitala noa kede sara e ndo mai wakai dhuritiko e na nanda to programo ina visinga. Na noa ki toa ke roa vital noa talenga ke ratu i wheremi mbua se rau. Turanga ni na mosi, vasi matuku ka samai tau ia butali tungango na non retu bisinisi na vida tiko na non retu pack au suri tika mni ninge rongoada na kena wakamatei lalai mai wakamadala tiko kina turanga tau e na noa vika mni na vengaravi tu e na vibano ni vengaravi so na caregiving na mbula pack e tiko na mbula pack tiko na chaser pack tiko talenga na mangiti pack na vika kedeo ara ni ko atataka virtou to toka wako oti na wakasama e mai mbiu wata tiko kasamai tau iabu tiko kina ka sana didi tiko na retu bisinisi yana kena kausaranga yani na yaya, na kakana, na dhavanga i tiko e na non-retu pack. Ke to senge dhaka taka tiko na non-retu i tukutuku ni beiboli me nange wakamadhala teke ani. Moni nange rongoda tiko e na veisinga na Radio Mbulando Vata. Ia, koia ni sana deliver yani se sana kau yani na non-retu na pack dhavanga o ni o tataka. Ke wakai tiko sona nomini yaya na kamandanto na kau ni vina kata me kau wakatotolo i viti e rato sana rao saranga ni langa yani ko yani na ke mukakana se na nomu pack
Artona kuta talenga mai na ia dhavanga o nina vina kata mena waka waka totolo I viti. Ia andua talenga na tiki ni nonrato venga ravi ka ndapa ka vina ka tikina ni sama I tau ia vurawa na bisini sini tauke na wanoa lewa ngo Amerika. Sema tukunga mai, e ndu tukunga taro na via taronga tiku anu vikanda na singa lewa ni kua kaungan rewa kina waka lewa na nomondo waka sama. Dona ka o eu mandanga waka tiki au ondo loma taro taka. E tiku ngana nungo waka sama iau ko nge rongo da tali dona nungo turanga tau e a waka madala tali tunga o koe na mataka ni kua rongo da tiku na video na mataka ni kua. Kuta taki talanga mo koe na waka nananu ia. E vien duindui waka leilai na nero waka sama. Au via kila na dhava na nomondo waka sama. Ia na taro ia, sema tunga mai kina Radio Bulando Vata San Francisco. Dona ngona leka ngā dana gai me vei tala noa tiko kina ia na ngona manda ngā ngō. Daronga da manda nei tala noa ke andi tātila mai na tewa. Waka mbula tiko anu ve kim dona sema tiko mai na kawini kua, mbula vinaka tā pete nei tini, ndo mbula vinaka. Kim do ke te sarana matapu wale na naitini, ve ngana vanondo sema tiko me kina na kawe vinaka ni wakarombukan dendai. Wakatala kina ve lave timbali suva, ke kim do ke te sarana sema tiko ngori mai Wagga Wagga, New South Wales. Wakaritaka tiko mo koea ni nraki kata. Lio tu waka malu ana dhewa, mbata waka rauta tok ngai nambongi. Totoka tu nanraki mai a Sanangori, waka mbula tali tungani ve litia tu wakawa. Ndombula vinaka na sema tiko mai ndeumba, e nai kawini kua, waka nuni vinaka tiko anu ve kimdo mai ndeumba. Sanga talani ngole dhavi tiki no Teresia mandingi mbuli, ni mbula vinaka e mosi na sivi, ke kimdo ke desar na sema tiko mai nandawa, e nai kawi vinaka ni kua. Waka nuni vinaka tiko ani, wambota singa lewa tiko ni waka rawai, singa ni dhakonaki. Waka nuni vinaka tiko ani na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vata tiko mai. Sarang meruni ali
singa Sewosana soti kono wakayana taka Beba karuruya no mungi ngawa ngawa Kombe itakiau Pavingono mana ni wakaraitaka Beiko no munala Isoreni kau kombungi na elomam Sa seraki tuongore matamu Kawana makamo wakaraitaka Selava nongudala Kongalu bakavoli kasengani tukuna Satu kotani tana nomunanuma Sevakara basoti Nakena talei senakena nomoni Iseni kawangori Mevakatawatani elomani nomu wale Isai soli soli ni masara mainate Kawakala suya nanonana numa Iranga utukuna Indau bakaruru sekelengana wanga Evetumba marau kasengana kena mua Evakatauna Kekavetani nina molomana nomu wanga Senraki wakalawa Isake naina kinina sara wakalawa Kemati nomu wanga monromu watakaya Sara, Indomi bala bala, Bengaravayani enamula balala, Nabu balengan naruteki mutaka, Kerea monanima, Moga wikele kele kawakano nolutaka, Benomu kele nala, Bengai kaloko tunambula mai vale, Sara warawa bei como les sale Venga y cango kotuna mula mai vale Sara warawa bei como les sale Venga y cango kotuna mula mai vale Sara warawa bei como les sale Ana radio bulan do vata sandenden tanga mai rongo de tiko ando na tavi serra mai vertona dau nin de lena kula to mai ve vakamaro te tiko ando weekenda ana kavi ni vakarambu kandenda ni kalima ni singa ni volo January sa vakaro i tiko vekem do mai viti Australia vakanuni vina ka tiko ani vakarita ka tiko mai yanu laveti ni to toka to nan raki mai Australia ke to no vakela tiko nan raki bata ena sanongo i to toka tali tunga nan raki na taro avina kata tiko mo taronga yani adava mandana no mundo rai vekem do na siama tiko mai na kavini kua vakatanga kina vekem ni oni nangele rongo adam beka na nonda program go na dua tali nanguna se oni nangele rongo ada tali beka na YouTube na taro au vekila se dava na no muni vakasama dava no muni rai ni sama tautunga vekenda mendando davuta tu na itokei o kenda ninda tal no te kenda na kenda na ngole mai viti enda na tukuna tunga o kenda na itokei ninda tuku mai viti nda vital no te kenda tunga na kai viti se na ngoni ni viti o kenda na itokei ia sanda mai tui walangi o iau e se mātautunga vea o meu tukuna ia. Kenda nei taukei, mbaleta na nungu wakasame wango ni o tukuna na niu kaya yani, o kenda nei taukei, kenda mbalembalea, kenda sakilake tunga ni o kenda tōue, tō wetal no teke kenda tō tikona, ngoni ni viti, se mania se wurawura dhau tō sali wakai tukitukina, e tōna
waka sa rau tonga vea o miona waka samateki kenda tau tiko na ngoni viti ni tau I tau kei. E dhalam beka ea sendo, no dhawana mdo rai, o rongo da tiko nei wakamadhala ni nunguturanga tau I ana mataka ni kua, tuko nei tiko koe ni koe senga ni ndua vata ea. Senga ni ndua vata koe na waka nananu ea ni o kenda nei tuke ni ndana vital no teki kenda. Koe tiko talanga koe California, me ndana tuku na tiko ni o kenda nei tuke, mbala tera tiko ngā, oira nei tuke indina ni vanua ngoe, se mania se vurabura dhawe nta sali tuke na, era tiko ngā nei tuke ni vanua ia. Ia, o iau, ni o kai tiko na, ni o kenda nei tuke, whenever I refer to us, o kenda nei tuke, kenda na ngoni viti, e sa rau tonga viau, ka o nanuma ni dondonu mbeka ngā, me nda tuku na tiko ngā nei tuke, Bala te kenda vital no taka tiko ni tuke, kenda vital no te ki kenda tau tiko. Na dhava manda na no mundu rai. Dondono mbeka menda tau tuku ni tiko ni tuke, ndina ngani tau samai tui walangi, se dondono mbeka menda sa tuku na ngone ni viti, se kai viti. Waka menda o saksakatu we au na wakaanga taka na boso ea na kai viti, kenda tau na kai viti. Dhava manda no mundu rai. O na via tuku na talenga ike, kenda kede, na wasa wawalangi do tuku ni tu we're all entitled to our opinion. Ia, na dhawa mbeka, na nomundo rai, na seama tiko mai e nei kawini kua. E dondono mbeka, me nda tau mai vital no te ke kenda tau, ni tau samai tui walangi me tau tuku ni tunga o kenda tau ni tau kei, bala te ni tau ke la tau vital no te kenda tau tunga na ngoni viti, se dondono mbeka me nda sa tuku na ngoni viti se kai viti. Dhawa mbeka na nomundo rai, ana nungu lama taru, ndona kaundo lama taru takatu, au bina kata miu ki la se dhawa mbeka na kai dondono menda tukuna. Menda tukuna na ngoni viti, se kai viti, senda tukuna na i toke, ni tau vital no te ki kenda tau tiko. Dhawa no mendo rai, au ni taka ni ndona wakaitavi mai, ndona wewu ke mai, na nungu loma taro. Mbula venaka ilai tia tamai mbeka, Wakanuni venaka tukana vikimdo in the city lewe San Francisco. Wakatelanga kina ve Dan Bale, nimbula venaka, isa totoka tunan raki, and ambati ni waina rewa. No sorry mini bus stand, dombula venaka. Dhawan beka na nomandurai, na nungu wakatataru tiko. Dondonum beka me wakaanga takitiko na kai viti, ninda samitu I walangi se dondono tunga ninda tukuna na ito kei se mania se burabura dhawe nda mai tiko kena na ngone ni viti. Dhambeka nam durai. Fiona Baravilala, nimbula vinaka, and na rua vitu vadhiwa, Eastern Avenue, Sacramento. Vinaka wakalewa na seama tiko mai Fiona. Dhambeka nam ni rai Fiona ina nungu wakatataro, wakambula talitingani vi mara ia na yada kalu. Ngorto seama sara tiko mai Ingilandi. Dhambeka nam durai mai Ingilandi. Ndondo vitala noa, ndondo tukuna na kilani do tu vital no te ki kenda tau, tu vital no te ngā wakata ki kenda tau. Do tuku na mbeka nei tau kei, sen do tuku na kei viti, sen ngone ni viti. Dhawa no mani rai turanga ianu, la veti mbali suvar, tu seama sartiko mai Wagga New South Wales, ene kawini kua, wakatelanga kina veli tia tu wakawa, nimbula vinaka. Pula vinaka Teresia Mandingi Mbuli, saya kata ngole daviti no emosi na sivi. Ndombula vinaka nei ta, nau pasi para ni vebu ke mai dondon beka se dava na nomani rai rambeka ni kai senga ni tiko na isau ni taro ndonu se vala go na ndu beka na nonda rai nonda bakasama dondon beka me tono baka nga takatiko nei toke ni to vital no te nga wakata ki kenda to vital no te ki kenda to tiko nga se mania se burubura da to vitiko kinda se dondon beka me to tukuna na kai viti se na ngone ni viti na dhamanda e dondono e na tarongo se na nungu loma taro. Koia au biambita tunga iani ngai wakatau au sa kere kimni mani wakaitavi mai e na wakatataro e na kawe venaka ne wakarombuka dendai. Sa mai votongo e wana miniti, tolu na miniti me wana ka loko, na namake talitinga mai sivi na 5 e na tini na miniti ndua tiko na nanda wulangi e na kawe ni kua, kero na me vital no tika ni dona porokaramu ya sa tiko vuta ki tiko, o tia mai dhengu taka wakalilai, au na no mani vinaka me ndo wakarombuka kede me tona vital no tiko kena. Tu vital no taka tiko na longa niu to sakila kede tu na longa niu, ia lewu tu na vi matangali longa niu. Ka una numa ni dona mena vinaka me to me vital no tiko kena baleta ninda saya to me balangi. Ngoe rau talangani ndo wakaitawi kina na siama tiko mai Australia e na longa niu ndo sami tiko kina ngori ka wakarita tiko mo talatale na noa na longa niu ia na wakamate manu
na abato baka mate manu ra baka sabsabataki o te asange me bolitaki ani na leoni manu ya na longa niu lebundundua karasasanga tiko kina rangoli tiko kina irana dorbo na turanga mai viti ra lako tiko na buku ni porokaramu na nek ko ya na longa niu mai asane au kendo toi sanango tu ke lana longa niu lebundundua na caregiving wakadava kemdo talenga me Engilandi da sakilati ngani lebu be kemdo ngoli tiko Engilandi na buku ngona ngani non laki durtiko na sotia ni Pertania na British Army ko ya ena vena kamenta na rongoda tu na keni tala noa roni na soli waka sama talitu kina so karselo matartar tiko na davam be kamiona da kava longa niu davam be kana venga ni tike yao kena nongu kaukaua na nongu kilaka o ya na buna na numa kena ni na vena kamena ve madao kede me tona me ve tal no tiko yani to me ve o se tiko na ve ka so na ve longa niu kede sara na ve kavini wakarombuka na nama kitinga mai sibina lima na tini na miniti dona itala noa ni longa niu ni wenga ravis na caregiving na Bonolivongo California na dona ngona na 7 na tini na miniti bola venaka nau pasipa nene levu wakatala kina ve ilaitia tama imbeka ni bola venaka den bale wakanuni venaka tiko ane vikimundo na kele ni basis na nausori mini bus stand bola venaka Fiona Barbilala ke kimdona vitamani na rua vitu vadhiwa Eastern Avenue Sacramento wakanuni vinaka tikani vi kimdo ya dhakingori waka talanga kina vi maraya na ya dhakalo ke kimdona matabu vale na naitini ke na JJ's Food Shack wakanuni vinaka tikani na moni madhango wia wili ka ngā wakatotolo na kairo volati ko mai olitia na nonrau saumitaru tiko mbeka mai vinaka waka lewa nunguna numa ke waka enda tiko i viti vinaka menda tukuna i tau kei waka ni sa tiko e walangi sa ndondonu menda kadhivi na kai viti vinaka waka lewa litia na nomuni stulia mai na nomuni waka sama nau pasipa nene levu waka angataki ninda kai viti se vengana se wurwura enda sa laki tukina enda na waka tokai tunga ninda kai viti mbaleta ninda wala kaumbula talitunga kinai kembale ruana isoni taroya ninda me vitala no menda sana vinaka menda tukuna tunga na kai viti o kenda na kai viti vinaka wakalewa kimrona marama rua na nomonro soli waka sama mai na kavini kua serangove na nomituga ni kina ve kimdo kede sara ka wakatelanga kina virona vitumbuni rau tiko e nandona mbatini wai i California ngo e Petaluma rau tukuna tiko morau e na singalewa ni kua kiro tonga e Petaluma i mbatini wai nrombula vinaka nela chileta na wangaliva ke bumbu wakatelanga kina ve bumbu Joe ke na ndua litia lendua lodo rombula vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitunga yani se vinga na longa niu onga sartiki no vakalevu na kavini vakarombuka ndai sigalevu tiko ni vakaroa na taini buru mai sanangori ni bula vinaka
kanangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan bekanay tos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungode na bimamanione na kabini buku lulu bay Kemundoy, California, bimamaninduwa na singilewu ni lotulewu bay Kemundoy biti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanda wata mai. Ena bona nga una nalepo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singilewu taka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono bunua erau ni buka tingo ikimuni wayana JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na dibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bay nga ni ka ng gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gay baka loka tabioka ka na coleslaw surua that ni kailangan ko ba na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau serangan no direct message virtual giring akin na bitu saya begitu tolo dio tolo don limono se onga wale serangan itu miku maina no mota ena dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. Erau talang ani rutuli dilibata kan ne kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Senga ningai mai tiki bunga bi rauna turang ambale ruongo na bewe kanike na bele ledi ninra wa turang ye me bakata ki James Doughty rau sama ni maingele ruo talengakin Nama kamay na toso ninga una kay City Veni Raturla. Siba na tinikaruan na 10 miniti e biti na basing lutulebu. Siba na ba na 10 miniti may yamarika na basing a bukelulu. Toso ninga una, vito konikin na Divine Group of Companies, Rongoda, and a Radio Bulando Vata San Francisco, may kauti kanda vatamay. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi, o ya ketuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. O kenda to na senga tikunin driver, se senga ni waka motoka kanda o dren-dren na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalangan ikanalay waka suburian ni nanong yaya. May nanong rito stoa kinanomu mati ni katumba. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani. Singa
Narokani no mumbula Aleni marau Malaki vakaduruma Zangu ile na biketo na betamani Ito biuku Kolaki vakawati Sandina Sara Vakavure Vaka Nana no Takamai and a Kavini Korto and Ronra Langi Kena Uto Solo and Radio Bulando Vata. Samai Sivitokin gonna vine the Tinica on a minute you can have a Kikamnina sing a Sema Votikumai can do Talina on the was sitting on a Vata and a Kavinaka Nivaka